Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hadis bayon qilib mundaq deydi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Kabening oldida namoz o'qiyotdi. Atrofida boshqa kishilar bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozning sajdasiga borganda Uqba ibn Abu Muayt degan kafir yangi tuqqan tugining amirini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dumbisiga qo'yib qo'ydi. Rasululloh beshini sajdadan midratmidi. Rasulullahның kızı Fatima radıyallahu anha kelip, tögünün əmrini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin dümbisidən elib etdi və bunu qılğuçuğa bəddua qıldı. Bu çağda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Rabbim, Qurayşning katta başlarını, Abu Cehil ibn Hişamni, Utba ibn Rabiyani, Şeyba ibn Rabiyani və Umayya ibn Xalabni, Ubay ibn Xalabni sana havalı qılıman" deb dua qıldı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu sözünü davamlaştırıp bundaq deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beddua qilgan bu kishilarning Badr g'azoti kuni o'ltirilganini ko'rdim. Ubay ibn Xalabdan boshqa hammasining jasadi quduqqa tashlangan edi. Ubay ibn Xalabning badallari titmikatang bo'lib ketganlikdan quduqqa tashlanmadi. Sahihul Buxoriy 3857 numurli hadis.